Евменов Степан, Russia. Nakamura Seiya, Japan. Shira and Aka, respectively. On tatami B, please prepare Sasura and Shira, Japan. Kuzavlev Mikhail, Russia. Shira. Aka. На татами А победу одержал Формула Войчик, Польша. На татами А приглашаются Еремеев Никита, Россия, Ака. Гибовский Даниэль, Польша. For the next flight on tatami, please prepare Евменов Степан, Russia. Nakamura Seiya, Japan. Shira and Aka, respectively. On tatami A, Kozel Oscar, Poland, Akimov Matvey, Russia. На татами А приготовились Kozel Oscar, Польша, Акимов Matvey, Россия. Стоп! Piąty głos. Gabrychowicz Katarzyna from Poland, Gojeć Jovana from Serbia. And winner is red, Gabrychowicz Katarzyna from Poland. The winner of the tatami is Sasura Kenshiro.